Zonet Zing Daifim clear to te zibai ule. Saireng pui kaniya va inhi March nili sang ni somni paruk nilai ni ane. Mizoten vairong the ni ganti mai holi ania sarkar holiday ane. Kumsang ka zakwa samret paruk June ni somthuma India le MNF 10 Mizoram Peace Accord anzia the nan khan amalok June ni somni panga sang ka zakwa samret paruka pulal de ngale khati laya ruling party Indian National Congress Vice President Arjun Singh Tetsuan in remna anzia ka khata changa Mizomi puite shian lot zui Arjun Singh Chuan kumsang ni som pakhat March ni livo inanga khan kumsomriat mini in athia ama kha Madhya Pradesh Chief Minister le Union Minister for Human Resource Development tepo alonito ane. Then Chief Minister pulal do oma finance changtu ni bokchuan ni kumvo inanga khan Mizoram annual budget sangni somni panga sangni somni paruk chu Assembly House a phara kumina ero chuan February ni somni paruk khan Mizoram budget sangni somni paruk sangni somni pasari a phar ane. Rolban lo nule pate Paul Parent Society for Special Children of Mizoram pascom chuan va in choma dar som pakhat lechan ve hian chite playground a Rolban lo te into khom puyan buat saidona Commissioner for PWD Pivanle dikir sailo chu khwalian anianga chumalam hun chu pascom president pu MC lal thankiman kai shuain committee member pikelerin tluangin hun ser amanganga secretary pulal thanmoyan report pe in khwalianin thu asoyang Chonulama Vice President Pulal Felkiman in Fui Tharna Hun Mangin Zaithiamten an Oi Zuidon Ane. Chanchen Tharngai Tlatsun Zamila Mizoram Universal Healthcare System Max Animin Khan Damlo Enkol na Bill Cheng Vai Bel Che Riyad Point Pakhat Pakwa Pek Chwale Ania Heti Hian Nikum April ni Khata Changa Max Bill Pek Chwa To Zong Zong Chu Cheng Vai Bel Che Za Somnga Paruk Point Pathum Panga Ania Max Mang Hian Damlo Mi Sing Khat Zanhi Somriat Pariat Enkol to anne. Max Sungchang hi shechiang do tan Max chontu phone number 08065293906 a Zofia thenia he number call don hian ama 0mo +91mo bel nge turania he number call hian Max Sungchang shat sian do nei te tan number pakhat me tur ni in lungoilo na thlen tur nei tan number pahni me turani ti Max chontu chuan Mizo chungin alo shat tiranga Mani biak du dan milin number 1 emo 2 emo me turani a hunrelote nga tur ane. Nimin Zing Khan Supply Minister Pubilal Chanzawa Chuan Sairang Rail Station a bufai quintal sing ni sanga zakwa pakhat rail wagon somli pahni local chu along muak thleng he bufai phur rail lo mu na program toy Food Corporation of India Divisional Office in abuat sa hi Rajya Sabha MP Puke Vanal Venapo in State Consultative Committee of FCI Chairman Ani Nangina Telpui. Sairang Rail Station Abu Faipur Rail Longmwana Hian Supply Minister Pubila Chanzawa Chuan Rail Manga Sairang Rail Station Abu Faipur Thlen A Alo Tatsu Mizoram Mipuitan Tilchin Chiatlak Tangnia Shia Tusuin Furpuilo Thleng Tura Po Atlamuan Tlak Sot Tuasuya Minister Chuan Mizoram in Tlakatabu Fai Amamo Zatsu Quintal Singwa Sangsari Ani Tusuin Mizinga quintal singa sanga chu FCI atanga don ni in quintal singli sangkhat chu athlona don ania abak jong chu open market sales scheme atanga quintal khat cheng zariat somthum hisap le ania te bufai quality chazok le tuma malak chho mekani thu soi tuna chuan aizol lungle le longtlai FCI go down na da tur chu Sairang rail station a hian alo thleng to dona Bairabi rail station a Mizoram Marlam go down na da tur Atleng ve to thungdon ani tibok. Supply Minister Pubilal Chanzawa Chuan Sairang Rail Station abu failo thleng zel to tur chungchanga hian Sairang din tharkhotlang shwai to tele YMA tenen po meeting an nei to thusuin bu fai hi cholni Sunday ya te Zing le zana te po alo thlen huno omdona rail station na changin Sairang din thar FCI go down na motor lianin athiar angai dona chuwangin Sairang khotlang nun po ati buaina chin omdon ni in hemikonga hian Sairang mi puite do theina le shiathiam na po angen takzeti soyen Sairang mi puite har satna malak puitu tur Aizol GC le SP traffic tenhena po lom thua soibok Minister hian FCI Divisional Office ho tu Puban Kim Ponglo Divisional Manager le staff tele Food Civil Supplies and Consumer Affairs Official te chunga po lom thua soibok bufai phur relo mo program a hian
FCS&CA Minister hi FCS&CA Secretary Pvt Vanlil Shwaye, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Additional Director Pusi Zadai Lovale, FCI Divisional Office Staff Debaka, Official Chankhatte until ane. Nimin Khan Rishiat Nani World Hearing Day ania. Heni hi Mizorama Avoisom Pakat na Atan Directorate of Hospital and Medical Education Auditorium Minikoa man ane. Bivanal Diki Commissioner Person with Disabilities Sukwalyan ni in Dr. Arlel Swan Oma Mission Director National Health Mission Swan in Komakai Shuaya, Dr. Rita Zoram Thari MS ENT Civil Hospital Aizol Swan Kumin World Hearing Day Tupui from communities to classrooms Hearing Care for All Children Kotlang Changa Naupangte Tlengin Rishiat na Chani Tura Naupangte Enkolti Mangin Tu Soihun Amang World Hearing Day hi kumsang ni pasari achangkan kumtin manchin ni in nimin ka kovel pumhua pa avoisom pakwana ania Geneva headquarter in Ariel angin heni hiya na tumber sa Rishiat na chalote harsa na siya thiampui tule Rishiat na chalote tlem tura mi puite na zirtir na zawzo ka thedar ane WHO in na zirtian na Rishiat na chalo hi mishing til shiat na panga sensory organs Zing apian swal na atamber niya Tuna hiyang kovel pumpuya mishing tlug leding on pakat point pangavel hiyan Rishiat na tsaklaw anneya heng zinga magtadway zalisom tumtetsu anbeng angunga tunang zela akal tsawani tsuwan kumsang hisom nga tsuwan mishing soma pakat zeli anbeng angung dona tsut ane hemi konga malatur hiyan National Program for Prevention and Control of Deafness tsu kumsang hisom pali August la achangkan Mizoram po National Health Mission nuaya din chananiya April sang ni somni panga changa January sang ni somni paruk thlenga chinchiat ani danin Mizoram chunga benglama in soisel na nei mi singthum sang khadzasari somthum panga lai enni in beng dan na emo beng Rishiat na chalo nei mi sangli zasari somnga mutswa to ania mi zanni somni pani chu beng chalo wanga zayan ni to bok hemi ba ka hian mi sang khadzanga somli pakhat chu beng dar dong turle speech therapy Chulangte titura refer niya India rama tuna hian NPPCD Mizoram hi mala chaper pol animek ane Nimin Tlaikan Central YME President Pu Arlel ngeta chuan Central YME Zaipol sangni somni pali sangni somni panga music video third lang zarin kumsangni somni paruk sangni somni pasari chunga tana Central YME Zaipol member 30 alom lut ngalbog Central YME hall tui khwat lang ane Central YME Zaipol sangni somni pali sangni somni panga music video atlang zar na le member thar sangni somni paruk sangni somni pasari lomlu na inkomi Central YME Music and Sound Subcommittee Chairman Puzosang Loran akai shwaya Central YME President Pu Arlel ngeta chuan music video thar hian mipui beng ati tlayarin thule member thar te po in annan len nge arin thu suin Zaipol member thar te chu annung changle Tlom ngay na po film court takle mizo tlom ngay na vong nung reng turin at sa hlom. Central YME Finance Secretary po MS Ralte, Music and Sound Subcommittee, OB in charge Chuan Zaipol member te, fui na hun mangin, shuay tule member te to Central YME ming ti chatura, chanem ngay takatok zel turin at saa. Central YME adin hun poy mo tak ansel awangin, manive nga po YME shuay tuan ni shirang turin at saa. Anmizia po to Jed lawa import taka kosaho turin at sabok ane. Puarel Zomoya CEC member in lom tu suin no kara Central YME Zaipola hian metia sompani le mi pa sompani anvain member somni pali an ane. Nimin Khan MFM Skill Training Center Dorpiveng Thara Hulhiap Short Stay Center Swak Tetana Atlona Skill Training Aluminum Fabrication le Assistant Electrician Karna Income le Certificate semna hun man ania. Tun chuma hian Hulhiap SSC chuak mi sompoliten Assistant Electrician zir chuakin mi somni pakhatten Aluminum Fabrication Training anzo ane. Karna Inkomi Dr. Arlen Nunmoy member Task Group on Aftercare Skill Training and Handholding Hulhiap SSC Chuana Kai Shwaya Indian Medical Association Mizoram State Branch Vice President Dr. Langmut Swaka Hulhiap Task Group on Aftercare member Chuan Hun ser mangin kovela chet swal changte kal swal changte oma se eng tiklai poa thil thati sakchin tu engkim ti thei pathian an nei awangin akuta in ngata
ama rin chana kongzo thar cheu turin training chuak te afui ane MFM Executive Director Pularam Chuan Zela Huliap Task Group on Aftercare member ni Bok Chuan report pe in tunjuma hian mi somthum pangat ne na certificate sim chua ani ti atar langa assistant electrician hi January ni somni pariata chan ni in aluminum fabrication hi February ni som pasaria chanania trainer pani Pularam Ruata electrician le umal som liana aluminum fabrication 10 zirtirin an training chung hian mi chanhem ngai Pularin moile pulal chandamal 10 devotion an man puichin thu asoi training chuak te chuan taimak na le te repe na ne phot chuan Mission Foundation movement in Japan Rama atho puiten Japan Rama motor khala thlakhatan wai chuang lo theitur chalai za chuang an mamo thule thon so turangen na anun siamte ti hlotling theitur ama ni inwonga chanhem ngai takle taima taka thok zel turin asomane training chuak te na certificate lantu SWNWCD Additional Secretary Pulanun Lua Huliap Task Group on Aftercare Convener Chuan Thu Suyin du thlan na man swala wangin thlan ngai lo du lo kong mi in anzo china chu chuan nun she omle nuam lo zo ka thlen fo chin ma se chu mikara po sarkarin aning khai chwale theinan theito patchwa hun tha buat sai sak anni chu tangkai taka manga in thla da mai lo turle kong luya le to lo turin na cha ane Huliap Task Group on Aftercare member secretary Pivanle Shwai chuan inkom kharna huna manga tuntleng hian Huliap chuak mi za som pariat ne na certificate sim chwa to ane Nimin Khan Mizoram Ayush Doctors Association chuan baktong khwa athlona shisel na in entirna free medical clinic an buat saya baktong le atsebel khwa shisel na lamahar satna nei mi zatni velzet anin entir ane Every clinic ahian Ayush Doctor somni pangale State Medicinal Plans Board SMPB le MSAC sa changin mi engi mazat an thok chwaka mi pui shisel na an enfia baka athlonin damdoyan sim ngala thisen test chi shang athlon le mantlom zokin damlo mamote ta nan ti sakbok ane Baktok Village Council chuan free clinic bot sai tu te anlo dong songa in entir hun hon ma hian shisel na konga mi puite in zirtir na hun man ni in ramhul damdoi chungchang zirtir na nei ani bok Mizoram Ayush Doctors Association chuan hetiang ang mipuita na rongbol na hi munla zoka te po chunzom zel an tum thu an soya Mizoram mipuita shisel na konga theitop chwa zel an tum thu an tarlang ane Nimin chotnu Khan Longtlai DC Pudonila Ratsang chuan roi lo ngai te enkolna Lairam Rescue Center chu amuna kalinatlo DC Pudonila Ratsang chuan Longtlai roi lo hluar chu mutmo narmo ane angai ti suyin sarkar pon thei top achwa thule Operation Jericho kalpui mek chuan Longtlai district arui lo lutur atizia omle ate Lairam Rescue Center in roi lo ngai te enkola chanchwa na na an thok chu fak omati thu suyin rilo ngai mek te po rilo an sim chuan khotlang ta na mi tangkai tak an lani thei rang ti soibok Longtlai DC LRC Superintendent Reverend Lian Chungale thok tu dang ten lodong sungin an mamo shang an thlen chu Pudonila Ratsang chuan thei ang alo bo zuya tum thu soi ane Lairam Rescue Center hi Lairam Iswa Krista Baptist Koshinin kumsang ni somni pakhata adinania Lairam Rescue Center hi Longtlai bul mampui kong a omni in tundin huna mi som panga enkolme kania Superintendent Howin thoktu mi som pathum ommekin DC hi Pularindika SDC le MJ Longtlai ten enjoy ane Voina District Headquarters shangshanga khotsintur weather.com in Tarlandanin Aizola lumlai berin Celsius degree somni paruk avo lai berin Celsius degree som pani lunglei somni paruk le som pani siaha somni paruk le som pani Longtlai somni pariat le som pathum Champai somni pathum le pakwa serchip somni paruk le som pani kolasip somni pakwa le som pali mamit somni pariat le som pathum saitwal somni paruk le som pani nathial somni pakwa le som pali khozo somni pangale som te ane fangna hun toite manglokang Famika soft and comfort patsi ilaw na siya veto Hepatsi may tiyatin tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni. Famika patsi anemin man anwame mema
a hi phul cha in lik asiam ve lo mai ba ka thakle bol asiam ve lo ani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin nitin mil tur asiam chua ani family ka pat silo mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge angche distributor in Mizoram TS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na doon sa Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name chata kaniwa Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mudon zenya. Service station zang plungtak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. Nghe Indian là đến tùng lễ hành xử nhất lệch từ Khi chú có lên khu nào cho engineer, rau quý tập cái gì à, Indian quý cái là sao? Khi chú có lên khu nào cho scientist cái gì à, thì sẽ đâu cái là một số cái mà này. Chú tiếng chú cái gì về cha? Ít thời về liệu, chú tiếng về cha đi chi anh đi về lâu. Anh đi sang với cái sao nó với tập cái gì đấy rồi. Vì sao thì hiện tân thầy bé nè Vì sao thì hiện tân thầy bé nè Mấy cha thì hiện tận thị về nè. Vì sao nó bằng số ven hình lạc dư tiêu trả được Vì sao thì hiện tân thầy bé nè nè Beti Bachao, Beti Parao, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái nó bố bên tao man kami ya Nilawe kar masakan man dito khalom higher deep freezer kan da charinga. ê mà ní khai ní ní về cái đàn khai thi sẽ chơi lâu mi Higher te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya vong charing thailom. anh đi chung mà lệ ê bạn chơi em tôi rồi anh đểกันchung có lệ park to có lẽ ý hay là company nan xem mi alo bom tôi rồi Higher deep freezer hian kiltina changin vot apechwaka. Dio fresh apmanawangin chopmerim chia ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilong mang ve cheu donya. Tokina Aizol khopui chunga police station tele Aizol Polam district headquarters in a police station te kan bekim theya tang som panga omin mitsia pakhatatel tang te chuna katix case man panga rugruk kai noyaman panga le family case tan tir panga te ania kambyak chin police station som pali le outpost pakhat zinga tangom lo na police station pasari a om Aizol police station a tang pathuman kola rugruk wanga man pakhat le rugruarin hlel man pahni te anne Sampai police station at narcotics case aman pathum kolin anzinga panhi te tun march ni khata heroin honga mansak la remand ania anzinga pakhati zo khothar police station ten tun nai ni somni panga thlani sangni somni paruka crystal meth an manna innam noi venia shiat ane Seha police station at tang pathum kolin ruruarin hlel man panhi le family case atan tir pakhate ania
Saitol Police Station at Tun March ni khata methamphetamine kg thum legram zathum somria pathum mansak vai pahni takha remand thar le in an kola Serche Police Station a le Lunglei Police Station Longtlai Police Station le Khozol Police Station ate family case atantir pakhat chu kolin Serche Police Station a an kol he lo ti chin mitsia ane ni thum thlathum sang ni somni paruka aizola traffic rules bo chia manzad two-wheeler somni LMV som pakhat le bus pakhatania poisa choitir zati cheng sing ni sang kwa zanga ane Veni aizola mi malle sarkar lir the vaitlan the ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi si tetlan lo ni ane Nimin tlaidar thumachanga tukindar sari thlengin Civil Hospital Aizol casualty a emergency case somriat pangan neya mithi pahni nein emergency case number pumna luak le ko chhalo ania emergency case Zing a han admit pasari an oma hospital danga changa refer panga omin admit ngai si khumum lo awanga hospital danga thon palian road traffic accident wanga hliam nei pasari Zinga route liak pahni an oma wise panga anombok ane emergency in labor room nimin Zing dar sari achanga tukindar sari inkar chungin Napiang pakwan oma meitsia pangale mi papalini in nele turve mek som anombok ane Sinat Hospital Durtlang casualty a nimin tlai changa tukindar sari thlengin emergency case thum pathuman neya admit som omim mithin neilova emergency case number pumna le thoha ane general ward a khum a full veka new cabin le pipuina te cabin fullin khum paruk omna ICU a full bok lomna ward a napiang parukan oma Meitsia pakhat le mi pa pangani in voin lama piang tura base anomri lo Voin Sinat Hospital OPD a Dr. Lilmal Somiralte ortho Dr. Vanil Dini pediatrician le Dr. Ashla Lomkimi ONG te anchulovang ZMCN Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga tukindar saring karchungin emergency case somli pangan neya mithi pakhatan neya napiang pali annei bok ane emergency case number kosikle pumna ane Aizol kapuitsunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi patni anneya kuman fula Aizol Hospital a mithi pakhatle naupyang patni anneya cabin le ICU full in ward anga khumra kanne Trinity Hospital a mithi pakhat anneya General full in ward anga khumra kanne Alpha Hospital a mithi pakhat anneya wardina khumra kanne BN Hospital a kuman fula Adventist Hospital a cabin le General Fullin ICU a khumra kanne Greenwood Hospital a cabin le HTU Fullin wardanga khumra kanne ya Nazareth Hospital Ramnun North a cabin Fullin General ward a khumra kanne ya Agape Multispeciality Hospital a cabin Fullin wardanga khumra kanne Care Hospital a cabin Fullin General a khumra kanne ya LRM Hospital a ICU le HTU Fullin wardanga khumra kanne City Hospital a wardina khumra kanne ya heti hian nimino changa tukindar sari thlenga azo khopui chung damdoin sang le ZMC Hospital Falcona mithi kan sha the zat pariatania naupyang kan sha the zat somni pakhat ane hospital lian dewa emergency case number chu pumna luak khosikle thoha ane State Law Dispatch Center changa thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan man tam laiber nimin tlaidar nga le minute somli panga kan manzad megawatt za somli panga point pariat bialania kanman tlem liber ni min Zing darli le minute som panga kanman zat megawatt somthum pakwa point bial pariat ane kanman tam liber hian central sector tuirial hydel project changa mo megawatt somni pakhat point pakwa pane private sector wangkal solar park achanga mo megawatt sari point pali pariat le state sector tenzol solar park siam chwa megawatt thum point pasari pariat te atela Hengpar siam chwat hen siam chwat tam liber le siam chwat lem liber chot cho rualania phailama changin power supply kan mucha a load shedding a omlo nithum thlathum sang ni somni paruk Zingdar kwale nili thlathum sang ni somni paruk Zingdar ruk inkar chunga borkala samachang LPG lo load supply chain gate wiring ten report te byakong gas Aizol cylinders zathum somli pariat wanbong gas cylinders zathum somli patne caravan Indian cylinders zathum somli patne Mizofet siaha cylinders zathum somli patne changte Indian Bungtlang South cylinders zathum somli patne Grace Indian Tenzol cylinders zathum somne pali Mizofet serchip cylinders zathum som patne te ane nithum thlathum sang ni somne paruk chunga wiring te oil depot chang load pek tele
Director Guwahati Changalot la nithum thlathum sang ni somni paruk chunga vaireng te supply check gate in report te high speed diesel Lalboy filling station Aizol trip ni Zangena Brothers Aizol Lalbiangliana Aizol bypass Shiat Zwali Aizol Le Shiatiri Aizol trip khacho Jedaz Lungle trip nga SPC Tuipang Kesyang Linga Lungle Zozo Sailam trip li cho Trauma selling Lel Tanza wa Sairang trip thum veve Mizofed Longtlai Mizofed Lungle trip ni veve Mizofed Baireng te ATS Scholarship ZRM Scholarship VS Bolpui Mizofed Konpui TT Darlon Ngopa LD Puilo LTM Kozol Mizofed Champai RC Champai Muifang Arla Luratenzol Puntet Labung Evro Trauma Longtlai Jerome Siaha Bishang Oya and Sons Bunglang South Trip Khacho MS Patrol Mizofed Aizol Trip ni Zangena Brothers Aizol Shangbana Aizol Kelel Ngagliana Aizol Mizofed Miniko Aizol bypass Shiat Zwali Aizol Le Shiatiri Aizol Trip Khacho SPC Tuipang Evro Chua Malongtlai Trip ni veve Mizofed Vaireng te VS Bolpui Zatona Kamrang Lel Tanza Vasairang Trauma Selling Energy Point LD Puilo LTM Kozol Tiroma Champai RC Champai Zirating Shangkon Zozo Sailam Arla Lura Tenzol Jedaz Lungle Puntet Labung Mizofed Longtlai Trip Khacho Bokte Ane Governor General Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired Swan Nimin Somakhan Mizoram Changa National Level Campatel NCC Cadet Sompakwate Lompuy na Income Derber Hall Log Bhavana Abuat Saya Hehuni Chief Minister Pulal Duoma Sports and Youth Services Minister Pulal Hing Lov of Marle Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga MLA 10 Antel Puy Ane NCC Cadet Telompuy na programa hiyan Governor General VK Singh Chuan Mizoram NCC Indin Tarzel na kunga mason na taram mutso puro mati thuasoya NCC Group Headquarter Aizol Hontar Anile Hemit Nuaya Mizoram NCC Unit Zongzong te Chataka Kalpuya ni Tsuloma mati thusuyin Hemia Wangyan Chalai Tamzokin NCC and Zombel nge base thu asoy Indiaram NCC Cadet Sang Chuang Zinga Fiana Hau Tak Paltlanga National Level Campatel te Cadet Sompakwala Mizoram Inanetso Chuano mati in Hetihan Cadet te Taimak na Intunun te na le tumru na nasadzia alantira Fakpo an pule ani etibok Governor Chuana ma nge po in kumsang kazakwa somruk pa nga NCC Advanced Leadership Camp masabera lo chimto thu asoya camp le Kartavia Pathvela chetlat na tetso damchungan shadrang don thule shwai tu chani tura apui don thu asoya NCC Group Headquarter Aizol Noya Third Wing Niturin Naval Wing din adu thu soyin alotlin toy te nan Group Commander chu chaktaka malaturin at sa ane Hein khoma hian Governor le Chief Minister te hian National Level Campatel NCC Cadet ten at soy moy na thilpek an hlanbaka Anton Shiat te zotin an kombok tunai NCC National Level Camp ni zota ka khan Mizoram atangin NCC Cadet sompakwan tela 20 Mizo Battalion NCC atangin cadet ni 1 Mizo Battalion NCC atangin cadet khat 1 Mizo Air Squadron NCC atangin cadet riad le 2 Mizo Battalion NCC atangin cadet riad te antela Hengzinga cadet Li te hi Republic Day Camp telin cadet khat All India Thal Sainik Camp antela Cadet nga tetsu All India Vayu Sainik Camp Air Force NCC Central Camp telin Cadet Kwate Special National Integration Camp antel ane National Level Camp tel telompuy na ahian Brigadier GS Aurora Group Commander NCC Mizoram Sombik Official dangte NCC Officer tele Cadet Troy Omtute le ansungte antel ane Sertip DC Pupol Elku Matsuan Mizoram Sangni Somni Paruk Miss Mizoram Sangni Somni Paruk Tlanna ne Tura Sertip District Ayo Turin Vanil Chan Puye Sertip Bazar Tlanna ne Thua Puang Zonet Private TV Buat Saya Miss Mizoram Sangni Somni Paruk Tlanna ne Tura Sertip District Ayo Tur Puan Swana Hunhin Izangkan Sertip Press Club Manania DC Pupol Elku Matsuan Miss Satana Tlan Vanil Chan Puye Tsu In Buat Say Na Hun Ala ne Tsu Nga Te Top Swa Tura Tsa In
mi te mel shiat ani don ta kawangin na pangjok te tan po a anun uluk turin at saa sang takleng turin do sakna alan bok Miss Vanlil Champui po in Serchip District IO turat hanani na le ama buai pui tu zong te chunga lom thu suin the to pachwa tur thu asui Miss Pwan na inkom hi MJS Serchip District President Pukabliana pachwa chuan kai shwain Serchip District MJS Secretary Puti Biak Cham Lianan Vanlil Champui chanchin tlang pui asui ane Serchip District Miss Atana Thlan Vanlil Champui hi pu LP sang lurele Pilarum Rati Serchip Bazar Veng te fanuni in kumsom ni pali fit ngale inchesari asang ania Baptist Higher Secondary School atanga pol sompani azo nuwa Higher Technical Institute Mizoram Hatim Lungle atangin Bachelor of Social Work azole a tuna hian Serchip District Child Protection Unit nuaya Child Helpline Unit a athok mek ane Zonet Cable TV in Miss Mizoram sang ni somni paruk thlanna abot saitura District Miss Atana thlante hian audition machon lovin direct entry pe kania audition round hi voin hian ne chanturania grand finale to April ni somni palia Arden Trauma Hall Mall pui Aizola ne anidon ane Khatizong khatukin Zing Daifim kampuan thete ani